آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Құдай тағалам шерменде қылғасын. Құдай тағалам даватқа келген бір туғандарыбыздың даватын қабыл қылып, дуаларын қабыл қылсын. Елімізге тынччылык, аманчылык, тоқчылык берсин. Чоңдор жаңадан шайланып атат. Құдай тағалам шайланған чоңдорыбызға омат беріп, Құдайға жаға тұрған ештеңені Құдай насип қылсын. Егер ниеттерінде бұзықлық болып, эптөл мамлекет туурдайбыз, курсак тойгузабыз деген жаман ниеттери болсо, Кудай таалам тезирээк ошол жерден кетирип ордуна ылайыгын алып келсин. Кудайым шерменде кылбасын. Аманат бекем, аманатты бузам дегендерди Кудайым өзү жазалаган болсун. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Amin. Bir rahmetike rahman. Billah, elhamdülillah. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Et-tacirul cesuru marzukun." Jürek soğudagerden rızkısı kenen bolat dedi. Soğudanız berekeli, rızkınız kenen bolsun kalaysız mı? Anda günde erteminen soğudadan aldın 141 joludan lillahi ma fi samavati vel ardı. İnnallaha huvel ganiyyul hamid deb şul ayatты 141 joludan okup yaratkanга жалынып dua kılsanız rızkınızın kenendigen soğudanızdan mol jana berekeli bolgonun baykaysız. Allah her biribizge şul ayat menen soğuda kılışını nasip kılsın. Duanı ertemen turar zaman aytсын. Kılsam, ya Allah'ım, men oylabay turgan jaktan maga jakşılıktan, men bütbөгөн жерден келе турган жакшылыктар мага бере көр. Ya Allah, maga men oylabay бүтпөй турган жактан келе турган Кыйынчылыктардан куткаруучу эң күчтүү дуа тууралуу айтайынбы? Ал дуа аркылуу сиз бүт проблема, маселе, кыйынчылыктарыңызды чечип алсаңыз болот. Ушул дуа аркылуу Юнус алейхиссалам киттин ичинен чыгышына себепчи болгон. Ал дуа ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ золимин. Жөн гана тил менен айтып койбостон, маанисине ой жүгүртүп, жүрөк менен айта турган болсоңуз, ар кандай кыйынчылыктардан чыгууга себепчи болот. Ушул видеону эми жакындарыбыз менен бөлүшүп, соопту шериктеш бололу. Ассаламу алейкум. Ана дуаны ким окутканын, эмнен себептен окутканын билсе болобу? Ушул чоң вопрос канагай. Ким окутканын, эмне себептен окутканын билсе, эмне себептен окутканын себебин билиши мүмкүн деп ойлойм мен. Бирок карадон эмне окутканы жөнүндө вопрос. Кимден сени баландай киши окутуптур десе, ошондон безе качыш керек. Мен эртең менен ойлонуп тургам ушул жөндөчү. Сыйкырчынын карадым жана көз ачыктын белгилери деген нерсени айткым келип турган. Суроо келген экен. Кимде ким сен өткөн чагыңды жана келер чагыңды жана көзгө көрмөгөн кайып нерсени айтып баштаса, анда ошол сыйкырчы болуп эсептелет. Сыйкырчы болуп эсептелет. Кандай? Мисалы, сен эле болсо, так, мындай ушу болду бак кемне экен. Ошондо бир чачып кара, бир 20-30 жаштын ортосунда бала экен. Ушул болду, аз койтуп отурасың, аз айтып берет деп турбайбы ушундай. Ошентип субханалла сабир айтып баштаса, анда ошондон без агачы керек ушу болду, все. Бүттү. Сен бир профессияга барып калпсың. Аны айтып аткан болсо субханалла, так, ушу сен жакын эле туугандарың анай. Ушуну айтып баштаса, биздин жанагы адам автоматически болобу деп, тетиги дейбиз да. Шайтан дайыма бири-бирибизди эмне кылат экен? Үзүштүн аракетинде болот. Ошол сыйкырчылар болсо, жиндер менен, шайтандар менен болбосо эле, ошентип ортого бирөөнү киргизип туруп, анан ошону бузганга аракет кылып тургандар. Сыйкырчынын бери ширеки. Шариятта кандай? Ташматты бирөө окутуп тур дегенде, мынакей. Бул байкен, мына бул молда экен, бул байкен, мына төртөө, экөө сакалчан, экөө сакал жок экен. Анан келди төртөөтөн, молда экен, биз точно көрдүк, мына окуп тур деп. Анан мындай карайм, бул эки сакалчан экен. Анан сурайм, канча мал намаз окуйсу? Эми молда келди, баамды туктап каламсың, бул акпадай түшүп болду. Күгө өтпөйт. Мындан соң кандай сүрө экен, жакшы, канча Куран билесиң? 10 сүрө билем. Канча намазды 20 күн окудум. Анда сен да акпадай иштен. Эмне үчүн дегенде бул Куран ушунча жыл мен намаз окуп бирок дагы деле болсо Куран окуганды билбесе, арабчасына бул уже күгө өтпөй калышы мүмкүн.
Ana yok, bu kişi takva eken, bu kişi takva eken. Ana elden söylese, bu kişinin takvaçılığı kadar. Al o can sarı neme, gölde okmuşlar. Al gelip kadar biz tümülçü yine bir yeriz. Hayır, bak ötesiniz. Ama yok iki sakal yok da вообще bitir. Ne gelin ben tanımalı tamaşalıklar. Mına uşunday kriteriminin 4 adamның 4 adam sahih болып тұрған біз көрдік мол екен. Мен мұны қосып қойдым ше, телефонмен тартып алды деп атам да. Ошондой кылып тургандан кийин келсем, мына окуп аткан көрдүк деп. Анда ошондон кийин баландай окуп деп айтсак болот. Эгер 4 күбөң жок болсо, сен бир окутту, ошондо сен ошо тиги окуду койду айтса, андан безе катыш керек. Çünkü demek bu kayıp neyse közü görünmüyor neyse kimden girişse o çok adaştı diyor söz. Bak. O maşallah sen de el bağım parasat var. Ne var? Kuday bize cinin yol açılsın. Kuday bize tarzlanın belki. Деген söz böyle. Hem sen işte daima yolun açık bu. Kalan neyse desem anda şu adaşmadı. Çalışıyor mu? Şunu söyleyeyim bu evi karnı şey. Qarız болып қалғанда қайсы дуа сүрелерді оқыш керек? Аллахым жеңіл қылсын. Аллахумма кфини би халалик ан харамик ва агнини би фадлик амман сивак. Саар кештағы дуа. Аллахумма инни ауду бика min galabati dayn ve qahr rijal. Duanın жақшысы Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Kur'an'da kelgan ayet. O Kudayım bizge dünyanın жақшылығын ber. Kudayım bizge ahiretin жақшылығын ber. Қарыздан құтылуыны қалайсыз? Айтыңыз. Ла хаула ва ла қуввата илля биллах. Үйленүүнү, турмушка чыгууну қалайсыз? Айтыңыз. Ла хаула ва ла қуввата илля биллах. Оору кыйынчылыгыңыз барбы? Ла хаула ва ла қуввата илля биллах. Кандай бир коркунуч, алсыздык барбы? Ла хаула ва ла қуввата илля биллах. Жумуш баштап жатасыз, ийгилик керекпи? Ла хаула ва ла қуввата илля биллах. Күндө ушул зикирди көбүрөөк айтып туруңуз. Жакында Аллах Таала ийгиликтери менен сизди кубандырат. Aram tamak jesen duan kabul bolboyt. Dua kabul bolboyt. Sıraysın birnekelerden bardığın. O Kuday şunday olayın, tigindey olayın, bayıp keteyin. Şuntip jiröbünde kafenin yesi olup keteyin. Onu işbatlı kızına üylönöyin, daha birine üys alayın. Duan tolturat, sonra bar kabul bolboyt karam jesen. Dalam jakçı olsun, giymeni kolap çıkmasın üydön, bay olup keteyin deysin da. Prezident olup keteyin, deputat olup keteyin deysin. Kayagan barbar deputat bulmaz bayılın. Duan bir de kabul bolboyt. Antken jegenin aram, içkenin aram, duan kayaktan kabul bolsun diye hadis var. Şektүү olgan nerseni jebegin hareket kıl. Şektүүnü taştagan bolsoň aramdan alys bolarsın. Özüň aldagan menen onu barla bilip turat da. Kayaktan kelgen took neti. Biz Bişkek'in özü took netini köp jebeybiz. Tandap jeybiz. Ana bir yerden Kuday berip kalat go.